jika mamana sing kalian ari samangkon mantep nadungan bolong hati panika lepa-lepon padoan longku saleng sambung bantu anak kerjana tersana semulya tretang santoso ayana siku wa ika mamana siku kaatur semulya aja malam mama ilia semulnya juga papa nabila ngatan tona dua waktu dari mama bila salut topon pada alung tolong mace suruh telah kadang pengkir lorong asari secepon milan mula sekedar saben arisan topo aluk polo tak aturan semulnya mama Arel lewat say mama Madina abdi astes papa Nadina tuken ruat berdesa udah tuken pasuan semulnya kaator ada pak kale buncan semulnya pak kale buncan sudario komplak kompak kale buncan dumpak kale buncan sakur ketika bunga famili wakse sepoa mina lapun mat ruwi kong langkong wa abdi salam papa nami tahlik wa aslian persatuan akan tong taatane wa kajibno katuana ayo ora palresaki lepena karjana wa retan nasari menerus kalian memberi mula ada samankan sapala apong persempurna bunga jempar tak ada nanti
Ahmad Papanasa wa atur manasa wa Rasidi Papanana Jua Faridatul Papanajwa wa Opik juga Nurul takkan tinggalan Nabe kolera menepui adik Papana Afitale Suryani Mama Afita Bila Ica Mamana Ubay Wa'uan Papana Kabak tamoy juga sedari sera berderubel sianti apas ketua ekat dento bersama apel ramla tak ketinggalan juga besar alam Haji Mas Noto beda limbang juga sahawi sekretaris beda adul juga sosol kalaban joker napa boleh beda maslah sugi marjai calon karja juga tak ketinggalan beda juki setia hati kangkui mabeli tengka Yudi calon karja bulan belu tanggal belu mada tengah sesaset bunga family kong langkong juga anyo apa kompak kaki bila depak kakak rejena persatuan si Ambon laris de Posemon Agung Eka Dinto. Hadirin bapak dan juga ibu kaula muda mitra yang terkasih, tibalah pada waktunya kami akan angkat layar biru sebagai penghalang acara kami. Biasanya di tempat ini setiap hari dan setiap malam sepi dan sunyi, namun dengan terdengarnya ketukan-ketukan gedang, bunyi gemelan yang mengalun syahdu, itu bertanda kebahagiaan yang akan Anda peroleh. Untuk itu hadirin, yuk kita bergoyang masih bersama Bunga Family. Setiap perjalanan kecil saat ini adalah tujuan untuk perjalanan panjang di masa depan. Hati yang damai adalah kunci untuk membuka kebahagiaan yang sejujurnya. Bunga Family kali ini yang sudah berbahagia bersama Akentong Tatale, itu dia Bapak Pimpinan Kejipno yang telah didukung dengan audio rental profesional sound system Ramayana. Disinari langsung Tata Rias Manten, Putri Kanza, live streaming Rama Yada 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 Yada. Sesuatu yang dimulai dari dalam takkan pernah luntur meskipun terkikis dengan adanya waktu. Ketika seni budaya redup oleh keburukan bangsa, kami takkan diam atau membiarkan bangsa lain mengambil alih tombak budaya.
Kenapa kok demikian saudara? Karena setiap kami bergoyang, setiap kami berlaga, pastilah ditemani dua pesindir cantik, Ning Supriyati bersama Nur Ida Kendel. Berawal dari kisah kerajaan Palwapati yang rajanya adil penuh dengan wibawa, disitulah lahir sosok kesatria tampan, gagah dan perkasa yang diharapkan mampu untuk menjadi sang penguasa di jagat raya ini. Angling Kusumo Setak Nyiksa dari pelataran bumi tercinta ini, dari istana panggung kayu kemegahan Agatong Tatale panggung kayu, Putri Kendel ini akan membawa para penggemar dan pecinta gedeng-gedeng Madura untuk tenggelam di lautan kebahagiaan. Selamat pagi dan selamat bergoyang, goyang, 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 Penggelegar terus bergetar di bumi Nusantara. Alunan tembang yang mengalun syahdu, seiring dan seirama nada gamelan Ramayana. Sound system bersama nada gamelan Bunga Family, si kunang-kunang bro. Tidak kendil jak corona, tapi boleh Ning Supriyati, ruak-ruak Angling Kusumo, ruak Setak Nyiksa, acarana andiko imulana, medeni kajak corona, ngerti tidak kendel. Supriyati dikajak corona, sekadua aja nale, aja bisa kalah bisa. Ruwa asari tangkona bede ilabe. Laban ida saka akarjo makumpul sedaya bola ruah Ramayana dungan hasona Bunga Family setot timurana. Marwah-marwah nyarus paidale, tantone bede ilabe. Eko caayana cika, bermamana cika. Paayana siko, bermamana siko. Wa ikana beng santoso, tantona bede ilabe. Acelana kala berbisa wa aperengan Bunga Family Ramayana Angling Kusumo wa gelandangan dadi sendo
Maneng Budi bareng mari. Hah? Bobok na maneng Budi siya bener. Bok na santo. Dia bok na santoso Budi maksudnya. Bareng maneng Budi. As'ari shot sebagian ampun teka hajat makompol 170 santana karaton karaton agentong tatale nalika 170 santana karaton ampun sami akompol torjukeun pisan dua ampun sami ikapolong santoso jukeun derita pengisor ampun sami ngambek tamoy torjukeun ramyaki kalabon bunga family torjukeun Nyonya Ruspaida Bedi Ekoni Kalaben Ida Kendil Kong Langkong juga Nyonya Ika juga Haja Marwah Koni ya riha saya nulis bobi ini sabuk iatas Kong Langkong juga Pangapora dek setuju para sesepuh para kesempaan Bapak Kalebun Sudaryo Bapak Kalebun Sakur Mas Tekana Jedung Sontok kalaban rabuepon obos Ramayana sound system ayana ike mator sebu sekalangkong satejo pangistona levele ampun sami akompol tenang teti pak napa abei orang akarja orang ngembok tamu bila soguk rajeng ki ruah maksud tak orang apa perkara orang burung wah patenang gelu tak kako boleh je lamaria gelung masa gelung boleh tak kako boleh seika gelung siang malam bila bos Waalaikumsalam longgulares juga Bapak Madrui sesepuh dari Tapengsor ampun sami ngambek tamoy Kong Langkong juga As'ari Mahmudi pisan dua Sareng Santoso juga sesepuh juga Haryatun almarhum Arnawi juga ayo apa kian saya kaire kok mak laju malate sate jengker orang saya lakukan kerja beremago berempat abelian nama late jadi ya Pacelon saborio na tadi tahu awak nada apa palain kok kerja kak bonse lain minta gentong tak tale minta ular kambang kok minta talang 100 kok duh menantang bila tayub terlebur talang 100 tak talang 10 cek mula uang berbicara wah wes panganjora gunung ancor jaga nyonya nantare bona boy sadia na puduo rebon kok tengku tak lah geleng emas ya Arya seeko cak andi paningkaden lek ada sih tak lesor kak ayam pada masalah soa apa sih kita kak geleng sokona ber 4 tahun lah yang kui iya paling kote mang ngapote aja soloran era jeri ya bodoh kote mang solor bomon tak tuke dari Cina wabi tak tuke pas solore sebenarnya serenang kok anak lebur ngobumu tak udah rantai mutak iya olor dah inje kalau bersih tong gedeng talang 100 yuk lagu lares saya tak nyeksa iya mak engkau teka tak tulis apal kok lah mata jamur bon sengkok Mose Mahmudi jara lain beda hajana mon anika As'ari penerus faidah tak eker samudala karja sanonto teka akarja kau besar bila kau berselepon pada akompol yang beli sampai anak siapa empat saya nemen-nemen terjudul paste le bunga
Asari. Adik pisan Asari dadua Longkulares bala. Hiburan bunga famili son ban soteng pada Ramayana le. juga santoso aja marwah ika pada long polong makmudi Si atendeni putrana putri kansale ko besago kejipno ika pada santoso ruak makmudi aja marwah seka enam pon ajar cecer ani kok seka enam titin pada long polong tolong aki Asari lepa bunga aki are semangkin atas nama agentong taatale si akarya. Iya supriyatin gelungi cuma teka hajat nangke tanda duaan kok lasip kateloe lara cok sebe dua pangku kena jari ya. bila Kak Asari Bakrus Katuana agentong taatale kegipno aja mangi saya kedot telokan le. bila kegipno pun abri korpian sekedan Pak Kalebun Sunario apa boleh Pak Kalebun Sakur Pak Kalebun Sunario santoso ikan wak mama nasiku ruang ayah nasiku kene kok Pak Kalebun askinale bila makmudin ayana Elia bunga family ruang aja marwah mama Elia itulah dia tembang cantik lewat dengan sekejap mata di gerbang salam keraton Agentong Taatale. Agentong Taatale yang telah dikomandani langsung oleh Kiai Jipnu dan juga ada Ahmadi di samping Kiai Jipnu. Namun kali ini langkah yang penuh dengan keikhlasan akan diiring dengan sanggar tari bunga famili dengan sebuah tari yang berjudul Putri Ta Selpet.
bisa Pak kali Budi Sakur, Pak kali Budi Sunario. Prayoga benci bali wae esok esok tumedang nyambut gawe Langsung kaputrikan Saleh permintaan dari Asari Atari neng putrikan Saleh. Ayo jalan lan ayo jalan asari ruak kelar akarjo teka akarje mbak nanya ada Santoso mas Santoso kanan lagi kanan sapisan pon along polo alon praune wis nengah ya yuknya inolan ora jemo jemo ane kegentuyu elangake weok tadi lok lesu Pangapora Bu kali Bu Naskina Segalawi Bu kali Bu di surga dunia go esok tumedang nyambut gawe lebot kau lebolo Ramayana Sound System bro. Abasaki kaula bala stop Beremar ya Beremar ya
Tanang kok ki atari ya kok kare melihat soto apa ki? Bermana re? Yuk akan dong tak tale atas nama As'ari kong langkong juga bersama Santoso kor juga Mahmudi talangkong dek ka Osman kontak ke sepeda motor enggale beki ka Sutomo gitu Sutomo epakon mele cukok orang bermana re? Bermana re? Koteran. Wah gentong tak antale. Ya walau gelok wana. Tulin toron. Tulin toron lek. As'ari mak se akarnya andik pisan nih kok Santoso Mahmudi juga andik pisan Santoso bunga family nih kok hiburan Bila As'ari terus faida mamana jika bila Santoso tantona ika wa ayana bunda nasiku sapisan niko pon ajojar wa Mahmudi haja marwah Mon aniko dengan ka As'ari menerus faida sarunto tanto arasa teka akar jeung tekanang ke bunga family pas esote
Ani kok beda sutomo bed sanitku Ani kok sanit mabalia tengka Arwah beda salam le Bila salam kene kok apa saja teko Satayana ani kok kepala pada ngirem Bukalebun askina abrik korbian saeko ruang bila suhania tanto nama mana roni Ariato nama mana adil abire asis say mama mana lina Ani kok bukalebun askina Bukalebun surga dunia le Seeko le Mesti kan bisa jadungo Ani kok bukalebun bini jadung Sakalan kong nangistona Niko gak ngerti Nake boleh aniko ropi Pada lompono Werdi Niko adugana pada bodo la olela la olela Nake boleh ayana nina mama nina Juga nawa mana roki Bila uki Ini kok sesepo dari Santoso Marwi tak dikatinggalan niko Mun aniko madrui Ini kok sesepo nyumina Nape boleh kenikok putri kembar Se Andi Ramayana sound system Asoniko jet nyaman ongkule Aja juluk Ramayana cinta damai tak cawi-cawi Siap Ruang asari Santoso juga nama mudi Kok warti Wadeti rato Selaan wakna burpese yanto Monsa nonto Arasa teka akarja Lepolona Mun aniko badawarti sederita pengsor le Aniko bolong berbula Aniko le Bedepak matrui sesepon sederi pisan Santoso Nabe pon niko nyatumina Sampurnana tada pado Wanasana to Pak Patrui Apolo Sabolo tanto arasa Potrana rua Potrana pona ajar cecer Seneng ase sabolo Sanonto Bunga family Niato pona teka Niato pona teka Asari Aniko berma Andri Nape cokop edinto Nape langsung ke panggung boleh Ah Mau nepa cokop dia Pese kumpok helu Pese kumpok helu Mata aja kencem Mata nolai kok Sajuta korang 1000 bakun sajuta korang 1000 wah jadi mon ki kebo ka panggung tayub
Yuk petar kepi lasip tak langkong sutomo pakadajomo liaya umam ya ada jena pese ya nak telosok nak kalak nak ya umam bakat kiamat cabok karjana sehari kok lu antri lu dok emak siandik putri kan saya tak rempak kira narayo siap ya anu ya lek ya mau saya ngirim tak usah ongko ya giliran ibu bobo ya iya duk lampu nangelok kasoko ya ani kok cara nikori ani kok orang adat puteran tangki adat timon ikan tangai dinto korbian paberis edinto cara geniko lasip korbian timon edisa wajar tika main kene mon edinto tak ada cara tanah main kene mon pon ka putri kan saniko jalan desakmu mata asalim buka korbianmu korbian etoro dari asariko bila mare asari ni kok santoso sederita pengsor iya mahmudi dari agentong tak ada lagi ya ongkuna si andik pisan dua riak santoso beni asari keng norok patona beleko nyonya na asari niko atas saburu mele tak tahu kabukaan aku sakit keket tak kening kok iya doh mata tanya bon kunci nawak nak tuku terang di sa 100 semua lasip bila maren nyonya ika maren nang ke rukun karya ko siapa ngantan ko sedu kali itu mangguk nono mangkok ngaret trop akan tanah lagi aku aduh nyonya haja siapa lagu Haja Marwah atas sama laju pada si Haja Marwah lah tahu kabukaan nale tak ko serebet berak muka aku yang lagadok ngok yang lagadok bila kulak kulau le 600 Arya tak usah benta paling buraki ngok karja gak jantok tak usah benta le burtibik deki ya bismillah selamat takok lopot kenengan mon ebuan dia mon atosan dia mau le belum atos nang kok telang 100 benih orang binian buru mau saya sahabat besi nanti timon ebuan dia mon atosan dia timon lengkeleng riak dia mon lengkeleng are tapi saya tak lontor wayo mon melontor udah mas lontor mon geleng sokoi dia are pada celengah yuk jalan epon ke panggung tayo putri gendel akati sekar jambu iya, ini seranya lecem desa yuk. Oh, karo mon aniko lek bede pohole di mai. Kabiti apa ya? Sekara jambu karo mada jalan maon laonan intara kapan kotayop mon arwah pada asari apisan pada santoso nikok mahmudi
santoso sekar jambo jambo karung Roa Asari penerus faida Aresa nunto teka kerja wak santoso tantona ika yo mas sesapisan sanunto tanto arasa sekar jambu roak bede asari pun adeko lentan asari kocak ayana cingale mana selfie dong pangitengkan ikok le sekar jambo jambo karung ruak agentong taatane ruak pakjino duka tuane tekanan asari eka niat niko pon beri mola le aneko asari sadayana pada alongku yo masip sip tak langkong tari ijo pagi tari jalan lah tari ijo pagi tari jalan Tetimon ki atario pole nih, serka saya pak kulakku parjo mana ki kau jangan nih palakku jangan sekir pikiran kok. Ada aja korbian boleh ya? Ada. Oh iya atanya bani minta kok atanya werame korbian. Leko lelo pairi. Iya lelekas atam beri yang kok lengkeleng reko. Lebo tadi ada ki dia aman tapi jalan naik anaknya. Dia aman dek jadi. mun dindak kabo dak taman ya. Tapi aman. Tapi aman ya. Tapi cantik ya. Iya. Kolek. Umare, bedah. Nematos kapi kolek nah, tenang. Dengan sebuah gending yang berjudul Ayak Ta Le Mampai Bon. Tak langkong si bodi kirim kak dinto ongke dari deje toron kabe. Bisa. Pokoknya dari desa apa ya? Temor. Desa apa nih? Dari temor turun ke Bodo. Lah bosan di ya. Neko asarile ayana jika
menika Ruspaida sapi selaban santos nabe pulinika ikan wa mahmudi hajja marwa eko cahaya Elia ayana ike ngirim ka ada ko aniko ayana ike apa saason Ramayana cinta damai aneka merasa mawile seandi asal Ramayana nape pole keniko badawardi keniko juga bayi tak ketinggalan sanin neko pada ongke sanin aneko pada Wisnuwati nape pole bila salam keniko apa saja teh eka niat pon bilan mula asari sanotopon karepungana Ruspaida karepungana niko sanin ban salam subaidi keniko taman indah le nape boleh adiko sateja para pakar pada ngirim mentrui keniko sesempon dari Ayana cika pada mamana cika ayana siku sanonto teka karja aniko pada ayana jika mama jika pada si akarja adik bisa mama nasiku ayah nasiku adik kok pun ajar nikah pada rapik le besena dengan insan rapik nape pole mama na Elia juga ayah na Elia mana pada bunga nape pada adika subaidi pada ngirim arwah kasani na juga na mana pada lo ngapolo bakino akan tong taat ale persatuan sudah muni kok pun ngirim iti adika Ashari Mahmudi Santoso persatuan naniko agentong taat lagi jip nape bolele niko menuju naitile seeko ayana mila mama mila Mama Devi keniko numpang kita boleh wa ayah Aurel mama Aurel bagus bukalebun askina polong ben mula si akar jeniko Ashari persatuan akan tong taat ale Ejib no katuana pada 11 aterua Gugat Ahmadin nape boleh nikah le si putri kembar mama na Ika Anika putri kembar Aniko pagar ayuna arek-irek buat bu kalebun askina mama na Ika Ganiko abos Ramayana sound system putri kembar mama na selfie juga Subaida nikah Ida pada Apollo Bu kalebun askina Aniko Bu kalebun surga dunia iya iya Mama na Ika
go putri kembar go. Sakalang kompangisto na bunga na mata da pada. Ani kok mama na selfie. Majari tengkago. Asari tanto rasa Lopola cek kompaka Ageng tong otak adale Anika le putrina agan tong taatale le bunga family aniko hiburan na Mama na santi Tukala suba ida Kaniko ko na mareo Kalang di nape pole pakale bun sagor aniko kale bun jeduk ono pada ngirim Bila santoso Menaja marwah Sanunto juga pada ajajar Bukana mak tada padale Bila apolong niko sa taretanan Terus asari parida asari Mama nanti kase akarjo Sabisan Dua laban ika mama nasiku Bunga juara tada pada tole aniko Faisal go Ramayana Bolong berulang
wasit aniko kolong berbulan aniko pak kalebun sakur sakalangkong ahmadi langis tolak sebelas atene aniko kolong berbulan tontonan ini akan tonton ale Ruah Yudi sekocak Bapaknya Arya Kakku salam Raka salam kak tutun pada wada Terima kasih mator sebu Sikalangkong, mator sebu Sikalangkong juga Sapora boleh de setuju persatuan Sepon Alonggu, Kopelangkong juga de setuju para kasempeen karena kan itu dari pisan beda acara dari luar lagi sakece. Iya tore de pisan sebelah luar. Pisan sederita pengsor montak galero mas yo mas pisan ruak luar pon ngajender munyi mercon pisan pon ketengale mas yo mas 70 santana keraton sedari tapegisor pediku juga iba miarsa wong kuda keraton agendong tak adale tapegisor bedemat hawi juga agendong tak adale berdekejipno sebagai ketua pangantan talagom pangantan tuli atau raki de rombongan pisan pangantan enggele atau raki de putri kansa pangantan kak dinto arwah lalek arwah lah aduh ngireng longkulares tamoy senaong katoju ise panas ngireng cek longkui kok panas dingin selamat datang nape polene kok walet merah selamat datang taman indah ane kok buser juga putra ababil tasek merek karya putra juga tak ketinggalan umum otak belokal sedari tang betang deje tang betang lauk pada alongku tak kira jorot sebung sosri kalau muda ong langkong juga aduh kong langkong putra jurla putra sagera nape poleni kok juga nih saya tak nyiksa putra jurdai jadaro kuring beda meke beda putra jurdai nape poleni kok flamboyan putra bintang nape poleni kok rang-rang mule
Mita. Iya tore. Ah, beda di sana. Arya. Boh, hari ya. Gelak siapa ngalaknya? Kareng ngucak ya tore, mari namik kita ku idai. Sapora dak bisa sebelah luar, mik tas yang sal ki guru. Iya tore. Maksud kalau bentuk tujuan iya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peten kula saserengan bedangka keluarga besar pisan laki sedeteng epon dari rompen berek tantoipon atas nama santoso ayah siku kong lakong ikawati mamasiku juken sesepo ekika dito tadek lain matrui bapak ikawati tumina ibu ikawati juken ibu Hosaima ibu Miss Labia tak katigala juga Ridawi Ibu Esu Kong Langkong Rusti Nyonya Sri Hartati Warti Nyonya Hasanatun Rofiq Nyonya Uul juga Agus Nyonya Mawiya Kak Dito sedetang epon dari Poteran tak katigala juga Sumrawi Nyonya Mas Tunia tak katigala juga Faiti Nyonya Beta Atnawi Nyonya Nini Matsiri Nyonya Simani Juken Nili Nyonya Isni Daud Nyonya Antun Ansori Nyonya Ningka Hakim Nyonya Aminah Al-Muki Torjuken Ibu Marwa sedetang epon dari Poteran Juken Parlo Ekauningi Badana senyepue rombongan pisan ekika dito tadek lain semolja materno Kades pentelan kong langkong Nyonya Ibu Titin pentelan Juken se anongi bedena rombongan pisan Kak Dito dua grup tadek lain grup Tapeng Sorjaya pimpinan epon tretan Mathawi Nyonya Marwiya kong langkong grup pasukan elit pimpinan epon Rusdi Nyonya Hosniatun Peten kula saserengan makompak keluarga tabepon sanak perece sederi rompen barak tadek lain setong tujuan ngampunga kapungaan ebekto saat aremangkin dalam kabadaan anak peten kula aku mantan arupa aki ator sesapesan badana peten kula nyosaki badana anak sedua kuna kangkui meleput dek pasemuan agung atong rontong ebekto saat aremangkin pramila diri Kak Dinto sateje kakurangan tor katopalan kacang kolangan dari beten kula saserengan anyo ona sapora se tadek betes epon ponapa beten kula eparengi eti kangkui meleput dek pasemuan agung Jaji Mas Abu Salim Sataja debu siambon debu ki tade sekasesepan sesuai kalau bencenci setahun 2 tahun sebelumnya sanontoh teti bukti kenyataan kauladan tika ngautara aki setuju para kewajiban baik sederi rompen Kong langkong juga sederi lauk tasek dari Poteran 5 bula tak ngatawe nape padike nape talango nape palasah juga banyak motor sebu sekalangkong sesuai kalaban keyakinan bukti kenyataan sesepo abaris bedareng emong king kanan pangantan juga sianom abaris bedareng emong king kiri potra pangantan
Tika apa ngapora atas nama Edinto Asari Nyonya Rusfaida Mama Cika Ayah Cika ngatorelongku sagunung bungana nengal sateje sederi tapengsor enaungi kalaben tapengsor kong langkong jugan enaungi kalaben pasukan elit atas pimpinan tapengsor Mathawi elit jugan atas pimpinan Rusti sateje panyabis etarima kalaben tanang sedua puntel delum ate cung-cung dek bun-bunan malarmu ketetia cimat kasampurnaan kong langkong jugan lebih sogekna pangkibisan Arisanonto atas nama keluarga besar dari Asari Nyonya Ruspaida Espue kalabun Sibulje Bapak Kalebun Sakur Nyonya Kalebun Askina Mas Tekana Jadung kong langkong juga Bapak Kalebun Sunario banyak matoro sebu saya langkong senyepoi keluarga dari pisan lake Bapak Kalebun Maderno sedari pentelan banyak matoro sebu sekalangkong bunga seneng Aresa Lontoh malar muka tak cukup pagi Aresa Lontoh malar muka esangko lagi among kuda potra potre sepakantan sampai ada jenjang pernikahan cuma tika sasarangan apa ngapora dari labang misem agentong tak atale atas nama Kejibno Ahmadi ngatore longku lares Abu Salim matur sakalagong bendarana pon epasang angleng kusumo aki bersang merah putih banyak orang araya aki kemenangan Indonesia sempurna kaula bilang ngabas anak apangantan cemperak dalam ate pisan cek sampai karasan sanaos kaulanya bis para coma pisan Santoso ikan ya doreng banyak orang araya aki belum polotan Indonesia pun merdeka nekani kaula sata janji pisan sata janji eka bunga tentana bila cara panikan sempurna kaula sing andi janji eka bunga tentana bila cara panikan bendera merah putih pisan lake
Ioncuk bekto 17-an sakalangkung tapeng serpisan lake ingat jek sanonto depak kabekto si ajanji ko cet seiarap akan tong taatale As'ari seiarap longkuna pisan kemerdekaan tahun 45 lah Indonesia mulai merdeka kabun bulepon pada teka bendera merah putih pisan kunjo mak bula andi bunga pamili tak andi ka angkat nape bula andi bunga famili bisa tapi ngesor elit pasukan elit benderana merah putih lembang Garuda Pancasila tak percuma bekto mangken kau lese andi cenci sata jadiat samangkan pun pada toka serah kabusar alam pun kerpekeran cahaya pamili joker setia hati lambang Garuda Pancasila seana ongi Indonesia ngabes anak seako mantan As'ari Rusfaida ya tore oge As'ari Rusfaida tak temu tiga tak bangki lah bang Punten mas. tak bangki banyak tamu Sibuk. tak langkong As'ari Rusfaida apa ngapora ekabiti dari luar Labeng sampai de Labeng Misem tak anape ngepost nengi panggung Putri Gendel ataupun nengi mandu Pak Agung Keraton Agentong tak atale sakirana beda tujuan lain iya tore Abu Salim Tak sesep debepon panjenengan
Bedepon Santoso sarang Ika. Kopatane bedena potra kopatan sedua. Sanaos kabedeen kampung bunga dalam budabuan. Namung Santoso sarang Ika. Kak ditojukan bedi apareng tanda pangisto si arupa aki pangisto kombelian. Kombelian. Sebab Santoso mari akarja. Leres. Kak dito arupa aki juga anyona sapura Abu Salim. Kejipno karena amat hawi sarang senyepue keluarga beda atas panggung kejipno. Anyona saksi juga saya dari agentong tak tale. Ya tore. Ya tore. Kak dito arupa aki beres ikan paus duton. Eki. Jumlah sang lekor juta 600.000. Juga minyak nyor lema gembring 15 juta sakeme ebu. Juga gelandang 54 biki. Waduh. Berarti daerah Rompen nih Kokabula tak sia-sia. Mon tak ada saksi eki bula mule. Sombongan na gelandang 50 juta. 50 sangat polo. Iya, sip. Kok saya larang-larang gelur. Menilarang dumula 50 biki jumlah banyak. Kemas harus faida tak iya. Anik kedepak kajari tanah saksi setojuk tongkeng ngapon bertenggoh. Tina bila deki akarja agentong tak tali tamen kia. Tak langkong Santoso Rustinoro bebini tak osarok norok kakole bagian lagian Rustinoro Rustinoro saparo warga kejipno anyona saksi ki nika saksi budi are takok beda panapa kolek beda pangantan ia tore bekta de putri kansa Pak kalibun materno mat hawi Santoso engkele along kuda tempat sepon esya pagi juga tika Abu Salim ia tore de rombongan bisa Bator sakalat. langsung ega wah iya jok lagi laku kol 6 tapuan kita tapu bolok kak rohana marara aduh mata turun jalan boleh amil sianya tarale Putra Jurdai Logulares Tasar Jaya Mentoli Momoda Oglagong juga Putra Kades Bonasare Didi Salam Alam Sergap Raja Wali Murni Sejati Oglagong juga Kira Jorok Sebungso Entara Kak Abos Ramayana Logulares Putra Kades Bonasare Putra terbuang le Nape boleh Roa Bederaja singa Bisa nomor 2 Mun arwa le Juken serang muda ponalo Serang muda bede dimba Roa le Lokal muda
Taman Indah. Rang-rang mulai kemas rang modai. Oh nyelket cara kena tabuan nyelket ko. Yuk nomor 2 karena nomor situng Kak Dinto ampun eka keli. Mulai tabuan kita tabu ampun alongku lah sip. Putra Ababil juga busan. Buat apa makam nang tengah ki kamu. Nomor telok di mai nomor telok Hah? Banyak geluk jauh sambil nanti nentari dekik jadi ya. Hah? Siapa senang tengah? Patok 2. Lu. Beda senang tengah. Juga bos muda Rofiki. Udah di mai bos muda Rofiki. Panang tengah gua. Lu cek laju padok 2 karpe tamu tak temu lah tojuk mulai gila. Mek pada turai bunga cara roa. Hari ya sahwari berema tak tunderi cak nama bulri. Hah? Tak nelpon pun. Apa kending ada? Sekarang ganggu lomam Pak Ibon. Sekar ganggung Wak Rofiki senang tengah panas dingin setak mari Bos muda Ramayana. mun ane ke bos muda Ramayana le bos muda wak sesepuh semawi ayana ika putri kembar Oleh bon potongan kanak ria kok iya adik tukang tangkap panas dingin Ngabas ejam setengah 12. Arak laduhur. Arak adu. Selamat datang sang kuriang sakti. Samajana madapa jelas tolen. Pula katika pon kadung lebu. Aras sabila akar je banyak tamoy malaria ko. Pula katika pon kadung lebur semawi ayah ika. bos ejam le dan setengah 12 ane kok lebet samenit lebet samenit Oke Longkulares. kasetong pakun iya bes menmula pakun iler atin one Iya. kendel kentongan ate Mana kena perak lebat samoni tak kosedu Serigala muda, samoja Seberbahaya serigala muda Longkulares. akhirat kotor bila engat rahim pula eka tangis walet mira lakopat Ya lu rajong buat nabila para aku ngalerek ka anu jong kakak semawi beda apa jong. nyempuh kama tuan Bila para aku ngalerek tak gigi kiri mi. 2 patok mak lekas kok. Ada tamoy pendet lah. Niko ede Ya kerungan jari mulai beuri pal-pal ko. tangkal telok bulan sapolo bulan sangat Bulan sanga, dekik bulan 10 kare gur-gur dosa. Ya. Naka sesa paket tangkal telok bulan sangat Eteng gua gelo. Walet merah si akar je ele. emle kantona ayana kutsi atas nama majelis walet mirah
Keng sayang wajelis kok kontrak ragan mulai tanggal 3. Tanggal 11 bulan Sanonto panas dingin. Wah panas dingin pada Apolon sakalangkong pagistone iko kaandu pada Apolon. Ayo jaga sahuri, ayo matahari. Hori kampung alebet kaula taman indah adik kok si agar je aku lebet dia temori ala keun yai lebet temori Panglima nile neko akar ja ya dan je ya karjana pacernak tulin tanggal 11 bulan Sanonto bulan Sanonto putri kembar jadi kok putrina panas dingin kampung alebet nape boleh neko samawi ayana ika neko sanin polong benulale polong benulale tak nyangka aate Juliet keng curiga kok le iya panas dingin le aniko setak mare tororaem adik niat terteka aja Asmawi niko wale kumira bukan akan stop banyak kecung jarian nama tak kasih goreng melas kecung angling apa oke apa jalan apa mai temu cik calon kerja kok talang dia cukup ikabiti ambo wasan yuk kecung panyaman-nyaman mun niko Pak Limani calon kerja tanggal 11 tanggal 11 Novi Toron bulan Sanonto minyak na angkuina nape polele aniko walet mira tanggal 3 bulan sanga tanggal 13 bulan beluk satrawi naga saset tulen panas dingin adik ni antara teka aja apa sahur lebet tele Novi nape boleh wak sangkawi ayana iko mama iko neko irfan polong benuna senerita kira jorok sebungso polong benuna ho 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 neko pura ile pada anong polong wajile
dingin aku del bebeng Sakalang kong pangis to na bunga nama tade pada agen tong mak tak atale ane kok mak se akario Panas dingin obat berawalat mirah nemu balik bos Nape pole wak bos Rama Yana aras sebila marah ane kole bunga senang tade pada putri kembar Wak tanggal 14 Pada amo nongen Ruak bedeng panas dingin tanggal 11 akar ye eleh setanggal 13 satrawi kene kok nang ke sesaset Niko Edi pada ongke Kak Rahim Nape pone Kak Semawi Rawak Kak Sumar Aku sayang Edi Aku sayang Lama polo Ajak seneng majlis Tak terose ape saat Tak terobula ape saat Tole ruak walet merah bulan sangat tanggal telok nape boleh keniko panas dingin tanggal 11 betelo belas akar ye elak saare Mula beli sape entara le Niko kamamana Endra Nape boleh Niko mamana Edi orang rabek corak nariai Nape boleh Niko si putri kembar Abes eson Ramayana panas dingin walet pirago ria tempat aspal Along polong mama Ika Along polong mama Endra Nekar jana Niko asal Sakalang tong palong kuna alongku berpangis tona panas dingin sakalang kong pangistona bunga nama tada pada agen tong mak tak atale Tanggal 11 bulan salon kowa 45 nih tanto nasihat aja Adik liat teka ajat Lepana terpada istok terpada Yo ayo Asari yuk bunga family Tapi boleh Ayana ike bos Ramayana Sakala kompalong kuna Pun pangistona Jol Mas Ari tantona sendang Tantona bunga motor saya busa kelako lah jangan jengok kek boleh lin dekian lin tak oleh saya bu belek kak ngok dia lin saya bu rami only ya Ini beri yang kau deki dari kencing dah tak bisa aja Cale motle ius toron presti toron wita Cale motle pelambayan putra pakon kang janor kuning Tasar jaya pendoli muda putra jurdai Putra jurlah sergap raja wali Setak nyiksa juga titisan lap alap Anik kok lek penbula pasonong Dalemot Aja nyari ampun Alit Paca peti sagoni le Alit bangun launan Telok Bubat
Gus biya turun Ah, Adilan jariya boleh sip. Sip pun sati area. Tak ada saya sipun pun sati aja. Ongku ya. Engkok sing ngocak. Bila lah Suliman, Abel Musayyar, bila tak songkokan baina mahasiswa lah juga. Kong langkong juga. Muda Agus Pelambayan, tidak ketinggalan juga Rahmu Janur Kuning. Juga tidak ketinggalan bersa. Coba sebes-sebes kok latih nak share lagi ya Pak Kun. Ada keten apa? Gukolo. Kong langkong juga pada Raden Panji Godawaning Pati Sugianto dari Pendoli Pemuda. Titisan lap-alap juga pada hadir. Yuk nang tenggelu Edi. Ah? Iya Mayu. Betian apa horai madana tang edi madana tang agen toma taatale ane kok asari seagar aku lur kem papareken emok leuk patado sapi nyare katerak na abe sapi do sakit tomot kok saking odeng mare pani pendoli memuda musalan Sugianto juga bedeko kare ajanji perak 3 bulan jak pasapaan kok lek apa papareken kita iblis belekak lah ambu setalka je dah biar beremang kungi jom boleh ayo engkau bos apa ada si anu lah suka biasa narai ayo ringkas laju mak lekas mulai beremang gunakan mak lemot kok tolak Sukowati Adek kok apel mau sayar Gus pangapora kau lah pangapora sasarangan aduh ngireng long kulares sumar alerek kalau putra jur daicukan putra jurlah pocur jaya putra sakaracukan tak nyiksa serkap raja wali laban palamboya Satia orek melek emas tak osa katuku terang melek online bisa giayak saja raja na perak betong bolole mak ibu amu doni mau nape boleh wak akrab janur kuning janur kuning jok perak detik katona grup matawi nyare katerak na abe nape boleh akrab pendawa limu muda along bolong laban gula taser ke bego karajana akan taatale rumah wina pe boleh kene kok Sulaiman apel musayar yuk jaga Agus Edi ruak misnawi rahmu Jumali ruak pada titisan lap alap yang to titisan lap anak ayo bila
atur tantona serkap Raja Wali Haji Atur alang polong naben mula sanotapon pada bunga ko besana nga besta moy bila aku lap kalem jaraniko terobula akar je agi ageng kotan sigi buru lebet tole korbiki utama dik jalan laun dan kala saumor nujuan ada atas panggung longku lares cengkal saumor mabunga akrab akan tong taatan lekejimo banyak bis kau lesa sarengan tak saya nyona maaf Hireng longku mak sesamporna Saka dinto kabedaan epon tanggal sakami bulan belu putra jurdai akar ayo semol jataretan ontoy sahur ia terana dong bila dapat kabetona bagus kabarek boleh nak kabarek boleh yuk ong ke kepi yuk ong ke Hamid ong ke juga Amir ong ke berem Amir makmun benik do iya marah tak kaburu mulia pajak nasati ana menem karja ko yuk ong ke icung boleh tolak suka atas nama ada beberapa nama sekali taratan otoy andi niat akar akan tong taatan le tangkal sakami bulan balu tidak kendel cakanca ya torana longku bila dapat kabetona siap pelamboyan bila dapat kabeton tak nasa ampun sapi udin sah nonton kok siap seentara go wak samsurujukan jalan kerja tanggal 10 bulan sangat mula muntak napu entara kau jengana ning gua karjana putra jurdai belalaba bulan 10 tanggal 9 lekor atas nama janur kuning jadi pelamboyan aku rindu kepada saya terpada abar selamat amin takkan dak ia torana longku tanggal sakami bulan balu karjana makutra jurdai lah siare ki sia karja Juga sama surah kerja kerjana bulan sangat karjana sama surah mantar ontonga seta akarja mantar ontonga gia oleh pada bersalamet atas Ancor. nama putra jurla ruang pada beong pang sompai balut ruak teknola buna pang baca kedua mata kelut ruang beda bila busur ruak mat bahar atur sweet pada Apollo sergap
rihwan putra jurlai tolak adik ruak cukan pelamboyan Ngaturake selamat datang tak ronero. Longku laris tak roniro Bila putra jurjaya tanpa putra jurna rak bada pelamboyan napa pole putra pakon deng rak pon along polong taser ke boleh anak pole rak agrab taser bila taser nantana rak bada supri sagendang lokal moda rak bada sumar nantana seliku-liku pas buki bacot ngamuk putra sakera janur kuning mak janur kuning nyanto edi bila putra sakera le rak tantana bada iya bila rahmu pancong pamukas wak sandoto layang seto sampai boleh nekak pada serkap raja wale atur serkap raja wali sampai boleh lok pada saat setaik sabada ongkar alam pulang eka rajana akan tentang atalek Bunga family. Sapora kaula nyoan sapora sakanca kaula mator putriku si ande lumut saya tak toron yuk rumongso arwah tak roniro nomor 4 le beda di mama yuk entare maju entare nomor petok serigala muda beda di nomor 4 etemor nomor 6 ruang berarti nomor 5 langsung ruang le neko nomor 5 sip lah nomor 6 deki mau nomor 6 deki tenang ya ngalah asyik abit tojuk gelu nomor 5 beda yo ada kan apa di nomor 4 ada kan ada siap nomor betok nomor 6 nah sip berarti nomor 4 Eka akan rapat depak lemak jadi yo aduh ipung gue yuk atas nama teman Indah Darsono akar raja tanggal sangak bulan belu Indah family semalam meruka pembayaran yang to 12 biki jumlah 13 juta 200 banyak ongkir nyumpeng kok ganteng geluk gelendang ria kok siapa nyumpeng aduh pisan saya ket biki Ria Darsono salusin doh permintaan talang 1 juta banang tengah geluk iya ayo 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 biasa ada Darsono minta jadi talang sama 1 juta halusin ya? jadi akun salusin manter tak majer ya mon tak majer 1 juta wana tak kira tak reboy kok wetanan wetanan
Limbong Surya Budoyo. Senap bunga famili ruwak serta tonamat Iya lokal muda. putra ababel putra Tang Tengah Surya Budoyo. bede karo Surya Budoyo wak narasana tentona lek calon karja Bagus Heri. lihat terteka seekocak lakena tanda sapa goreng tak sono bilang apes maraniko sapa orek tak senengnya bilang apes maraniko Nika Tangkeng. on aniko Pada natang tengah sahur ya go. leka-leka amunyian mona mate ule nyerop palerek ketika pun berlian tak ngerti ka maksud mata ngerti ka maksud palerek kemak pun berlian dong mata ngerti ka maksud Lah, mangkana buru telo kali aja ribon kok jadi ya. Siapa? Ipong. Ya. Panyerek kan bayi kok bila nyerek loh. Ya bu, nggak tahu apa. Permintaan apa marah? Talang kok. Cok saya nongkrong jara jari ya. Dekik bilang kok nang. Mana tahu orang si Wari malah nagagal na Satya. Gagal longko beri ba. Iyo. Iyo. berarti 2 kali lipat ya Yuk talang tek marah tek duh. Padatian dek lu dek. Buka 100 salereten. dek. Buka salereten na laju. Salereten na buka laju. Mon Anika Sutek no tangkel pak lekor bulan sange Dan men bulan sangat tek. Aniko akar jaam Kobos sabila karja marani kole. mon arwah le semarmi Sengak lopot. Sengak lopot. Putri family Serau kini kok pun dateng le. Bilerang mantan sek mireng Rahmat Rusnaban matmoan Gempar jaya Pasek mireng berputra Ababil Pusat Gempar jaya nih kok Yusuf. Wah taman indah murni sejati sanuntopon dadi setong sutek nopon dadi setong Longgularis gempar jaya tali sakti tak roniro. bulan sangat tangkal pak leko Sedarsono bulan Satya tanggal karjana sangat ruang le. sutekno kendeng
bersanin agar je opo lele numpang iboni hori nak gogi ajak na Putra ababil Panemurni sejati Tasik mireng Juga nebusar Ani kok pona dadi setan Mat bear kini kok pada mas wan sedari taman indah juga ngambek tamu ya sedari darsono ngecung panyaman no vira ngecung anu ajeri mangecung Ayo be Ayo aja gitu laju perak aja genjek ke atas panggung siapa tak tahu Ya jalan apa itu ya lah ajeri ngecung jara jeri ya ngecung nak deh Angka apa Op. bermarah Tanda. oh tanda karo kais ya cek banyak calon nah saya nyanyi ya Bila Sutekno Majara boleh yo ayo Kenting aoba Sal aoba Sutekno sae ketebu Pasananga Berbula kecungan Du Pada Apollo Wak saurasa Pada Akopa secara sanole tanggal sangat bulan sanunto Arwah Subaidi Taman Indah Du Wak Cukan Yanto ojo pada om Sanonto pona pada Along polo Wak ka ori Nape pole manber Rawak moju Along polo Cek senengnya Tada rasana senepusa Nana Rawak darasana cukan akar ruak le karya putra murni sejati Bila bayi di ruang Taman indah Arwah Hori Mahros Ruang Sanit Pada Apollo Bila Rahmat Ani kok tasik mireng Pakai bola macammu Niko on ruak sahur le bila sahur apolong ruak konda mantukang sholat Karjana Sutekno Tanggal 4 lekor bulan sangat Tambah boleh Saya kotor Bila mat bahar Ani kok pusar Bila darsono Ani kori Pada tak torong Cukir-cukiran le Mada turun le sesa terusan
joker-jokeran ius Rita Toron joker-jokeran nomor 6 ruak beda putra kades benasare apa boleh kedekok beda raja singa ruak abolong kapi aneko beda serang muda tanggal 16 nang ke karya tak ketinggalan ani kok jukan putra terbuang ya ni kok beda Watson ya ni kok beda Asbullah ni kok lek beda Haji Masrono Haji Masrono ni kok calon kerja juga lek juga beda Haji Suhti tadi kok abolong kapi kades benasare laskar kaca juga laskar kaca Mareria langsung tina cak nangkok lah dua kali aki sekali lagi langsung kehabisan iya dujuk nuati aku si otak apeles-peles dari kaburun aku langsung ayo njok apa 6 nanti sandung panglipor hati mau karabin kene kok senang tengah tang-tang alas ni kok gending kinanti lek kene kok serigala sorong ngabos kapi kene kok juga tak kira nyolot sebungso ngabos kia atas nama putra terbuang iman ayana andin kene kok tak kerta agetep kok putra desa bukan ayana repi kau besar Dalimaman termanisa iman irojak mantar jeloan itu nama ternangisan tak rogi tekak ngangkana aji kok sampai ke lamira ke lakoning go bila tang tenjara jari ada ngaratai laju selain kok yuk apa ya nyanyi ke luyus mulai gelak lah sudah nyanyi nasakali gue beremai permintaan apa boleh saumo jadi lakar ano daki bidala kare tak dispesan ni sorongi cung ayo marah aja lagi cung apa talang boleh maklar gerungan nah buat nasi lagu ngalak permintaan bah iya mulai minta ngomong ki bodoh nong 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 enjak masih tetap minta enjak tak minta talang apa
Kang Mas Rito Reng segentang Becitna kok. panikaan Raji Epon Junan telem Kang Mas Eka posang panjenengan siang ben malam Kang Mas panikaan Raji Epon Junan telem Tanggal 16 jari aja kena 2 gaya serang muda. tanggal 16 Karesa Palare Soal karampi pamak ruang kok. Karajana serang muda Kang Mas Rito Karya ki karesa polwari lah beurik nyambeli sape. aja kada dua Putri Sastria Ben Bunga Family Tandek napa empak. Ojak daerah cecerah Anika pada naga tanda tadelo Dolimo. tandona pada selebur-lebur Anika pendawali mau seperindu Apolo berserang muda putra terbuang gape boleh laskar ngajajaya. pokok pada diserta kira takut putra terbuang mereka reni serpada pacucur serang muda Gape boleh jadi kok raja singa. bila raja singa wah iya putra kades penasare cimas rono sauno polong berbula Roale laskar ngajajaya. Pendawa limo seperidu geni kok nomor 6 kia. erenga ka gentong taatale apornga adiko berserang muda siang malam sepekere lago kerong ula katika Mon arwah mana Suryadi pada Apollo bila Suryadi bunga karaton osnan wak pada polong sakri Mon Anika pada pendawali mau Nape boleh aneh kok pada Haji Misnawi jago tek. tak katikalan wak ka iya raja singa sanunto pada Apollo tanggal 2 bulan Sanga Suryadi. Kareman mama nyitum sayang reka reni ser Suryadi eka polong tolen kareni ser eka polong pato Lape bolele rak tanggal 5 bulan Sanga pada PC Suryadi sayang tolen tada PC na Suryadi dungan ebuang kareman atau tipe keran karesto bulan sayang Teka abri bese Suryadi jo orang ngadu sonle. Mon tak ridho tau sabri. Mon tak
Islas tak usah beri, tak usah beri. Kang Mas Suryadi pasrah omku bunga karaton. Tak itu Serana mo. muda banyak besenan, besenan. Mun arwah Kadi borok boleh. Raja Singajaya Nape boleh raksari Tantona buta terbuang Mila Kak Sari putra terbuan Niko Kak Iyo calon karja Nangko bunga pamili sudi Selamat datang tak mare gerong, tak mare gerong. Rakas bola pada Apolon keadaan pasumaan maoleh pada Arwah-arwah berdasar Bagus. bila Kak Iyo ruah raja singa ruah karja di tahun datang bila Kak Aspola putra kades benasare ruah pada Cimas Rono Gede Tantona ipin Tanggal dule korbulan saja Seako mantana putra terbuang Niko Sahri Niko Abri Bese Suryadi Ni serabu lele ruah tak kira nyorot tapok panas ko. Serigala saparo sabagian capok panas kia. Iya. bila iya raja singa wak karajana Niko tahun datang Mon aniko badayu senen Dimas Rono ruang baniusnia putra terbuang ruang pada Sahri Yuk langsung. Presti Toron, Novi Toron, siapa aja dah? Amel ya. Toron, Lehe Dela Toron. Tiga Toron ko. Petok belu le, petok belu eka berengako. Neser kabisan le, besenapon. Mare gelek niko tole sana. Roak Rusti Katoana, pasukan elit. Arya teka edubel jereng padu-padu tukang tengkeng. Amil ben Novi desakna desak beri semok-semok desak sogok bolana. Sak desak duh. Amil perak segi kurang semok ko. Sampir segi tengkiangka makroh hukum mana duh. Beremauku. Iya muntak apa jelas cara lasip. Jara ka serigala situng kata kira nyorot situng Novi dan je tak kira nyorot. Nah duh. Celak jere para je imak mingis buat nabi rak celak nana. Para je detik akaton saberi musin. Ya dan je buat nada je area nyirek pain aja manor ya. Nyeri ka pangeran desa. Ara saya nggak ajem larang ria. Matana luar telur rara aja mun majem matana luar.
Sesuk yang lebur ke mata luar. Duh, kah, siapa dia senang tengah dia? Wadah disak lah nyata.